وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. و شما وتی گناه چیر نداتند چه ترسا که گواهی دیند شما خلافا شما گوش و شما چم و شما پوست ولی شما همه گمان کتگد که الله نزاد بازین چه همه کارن که شمایش کند بزنچه مردم گناه کنگ وحده شما وتی چیر دیگه که کوشش کت ولی این نزاد که شما وتی جند دست و پاد قیامت شما خلافا گواهی دیند و اگر شما چه اشان وطا چیر دیگه که کوشش بکتے ولی قدرت شما چه کجا آورد کت چه عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه روایت ہے کہ خانہ کعبہ گورا کررہ سے مردمات دو قریشی و یک ثقفی یا دو ثقفی و یک قریشی و ہر سائیں زنڈیں و کنٹ ذہنے مردم تنت یکی آدگر اگوشت کے تو ہمشی گمان کنے کہ اللہ میں حبرہ اشکنت آدگر اگوشت کے میں تیزیں حبرہ اشکن تو آہستگی حبرہ نیشکنت سیمیہ در رائند کے وعدے کہ میں تیزیں حبرہ اشکنت کڑا علمہ میں آست کے حبرہ ہوں اشکن اور اللہ ہمیں آیت نازل کو صحیح البخاری کتاب التفسیر سورة حامیم السجدہ